Kajing bulan jogi di council aki stone aki house ini kalau belum ya ke district council kajuni wana kapos pamindu ya kiskim di oke Kibede bagi kampung roy, kadisno town, tiba ke soka India, nakapol kala kuat kapan, ay siya council kecuali lembah ini di Dolbersnom. Jadi kumpulan wawat akan ke amendment yang ke section. Nah kalian coba Home Ministry bertujuh kalian coba study routine. Iwan lah ada yang pun yang kini ajuh pemilih London village council hati grassroots level. Baru kita hakeling coba di India. Mentah di lapan mereka yang kita dapat diorang kepanjang sistem. Akaba kibabuan ki skim, kibabuan kilayola lembah kini ki pasti diraj. Tenre kaya kejengah kaya pada riti kedustu kejongi patalong. Bami kumajat ini, gimpuan. Bagi Dolbersnom ini, kibalong tradisional, kimkaladur, lalu kimkalano, kemudian mereka kejoki. Dan ada kompromis, yang ketiga justru kejoki, lalu penyiapannya, yang kata kecihok long terai kejoki, bat skim kiba kesoka India kadon terwajib. Tenre kakung kejinya cepat buat. Ni babun ki nomi kmat kijungi urang ki MSC ki Dolbersnom kijungi ki kuat. Nani ki kampung roy. Oke. Kalian terbaik pak. Then terdapat guidelines jangka 15 Finance Commission kepada Malaysia. Kabu hari kedua dipakai. Bah, gini berkaitan. Yang kata grassroots development. Bagi kamu berdua di berpoin, haru ketemuan. Lagi ada katakan level ke bawah apa punya yok entah. Oh, nak kalian juga yang si apa berkam yang miskin dibagi yok. Ijo aja bagi lokal seperti ijo aja bagi Dolbersnom. Oh, ijo aja buat Cina tu. Dan mereka sokat India kabu ke jinggapan dan buat ke kenduan lang kuat. Bah ngiriman air dan bagi grassroots governance. Dan ada orang yang isi apa pejnai yang ini, nisam dan kamu menolak dengan kebel. Bagi don di village, lani di town development council ada Dolbersnom. Kumpul kalau mentaru, waktu sokar negara. Kalau yang kita di BEC. Haman Kisnom, bagi orang di village development council. Di penyanyi yang itu skim, bagi orang ke skim cheese passing. Penting bagi di BEC itu. Dia tengku, ada cerita bagi Dolbersnom. Kami BEC gaya langsung ke Dolbersnom gaya.
Tentang Sherman yang diisi lagi uskat di dalam isi terhilang buat akhiran basno. Dan mereka tipu juni orang yang bil pakalong. Bahkan ni ke village development council, town development council. Kan hati hapo kajintai jom kilobus. Batu Sherman jom ketika council undai berapa. But he member, secretary, treasurer, enjin dan election. Kabagi on kata system, kabagi on adult suffering. But kabagi you hari ini sini bakal dong kaji pun snow, dan kabagurong yang kilom kami kecuni. Kiba kuah kada siya mentalam agak imlam agak salam kata roy kepas isu pada bagi dekat council ki long kami di jamiru kinyo kada siya mentalam agak banyak nak benda ki kamsha ki kamha densa chairman apa warna ini kabil naso bakal apa lain susu yang akan memutrikan jom Dorosno. Nama kakakor berminta ki Dorosno, ki don ahli kebentar. Kau ini mengiong kesensian raih katung ki hok ki bagi kubur dan bagi rules pelasna dan district council. Bagaimana anda ladang saya berminta bagaimana dipertulikan yang terbaik. Karoy pada kisah kita kikir yang kenapa mereka yang terjun kebiayaan kisah kita bagaimana Indonesia new kalah lagi syarul atau berpendidikan yang skim kibokir dia kamtame banjo bagaimana yang skim nak soka dia Lashna menolak ini ke village town development council. Kini kebiarkan ayat yang mana Krishna bagi don yang development council di Joki kiban tek tang yang roy apa ke Krishna di ayat. Om bagi diklat yang kikam Krishna kam yang kikam coba Krishna iyo akan diri itu Anong kendong tindak yang village development council, but asal but lada kidorwas ng kimuan ni daladi ila andon dan town development council. Kisnong asal ni council kidor kahok likelihood banshna dan village development council lani daga town development council. Labuk nang bumi nama kidor kisnong asal bangsu ni hasyu dan khot iki village mulai dari tempat. Bagaimana bentuk pensyarahan ini bang? Paling menarik ini, bakat pun ke guidelines kepada main. Kani ke skim kepada ada 15 Finance Commission. Lalu ini bagi mana ada murah. Tengah tim, bayo kini ki jaga bahak, so kini meyo bertasyuk. Akan ini skim kebangiyo African Finance. Dan kadang-kadang ada lupa yang di council kebangin penelitian. Batu mengintip benda kilawan ujiko nak sorga India bahwa yang dikerjakan untuk Krishna nihapan upload ada tak website jom ke ministry jom ke Palestina. Nasoba kilabun haki ki kedon bentang sorga India. Kalau ada ni bentang ni kedua dan perhat bangilai dan buat keluar bahwa minum joy dan terkadang nasuba yang tepat itu kot dan burung bah ke pilihan yang diambil pemotong bila persian kebangle atau perpom bahkan tak yang
interest pada kadang si kejing snooping nak yang international bayo ini di tahun ini di penkulman atau semua tahun ini ai ke assurance berubah ke sistem kalau banyak apa kejingnya jom kaunsel berkunjung apa kejingnya jom international. Kita beli lapor penyada yang tak. Dia provision persyak ini development council. Lakan ini begitu kelar. Ya di council, di board international, di dorban, lakan ini begitu kelar. Di tiga studi nasional, di rai, di hima, lakan begitu kelar. Di kampung Kendau, pada kiwi di kampung persyak itu lebih dan terus. Kayak kita lihat tentang yang development. But in any case, under the local area development council planning council, haman lagi MDC konstitusi yang kawan klik, ya kan itu council dalam unikar MDC Jakarta Polisi. But under the district development planning council, ya kawan klik ship as member. Kini planning council can create a plan, but your development is not. Bagaimana itu yang biru bagaimana your seperti dengan ini, balap tak ini, bagaimana apa create upaya yang annual plan, nak bentuk development. Kalau your kita cinta, nak 15 nak ministry, bagaimana dia create yang annual plan. Nak benda konkret, what is scheme to be the health sector? Jadi, kini scheme di beberapa pengelola, minum lah bertolong, lada ngimdon yang di council, lada ngimdon yang di planning committee, lada ngimdon di district planning committee. Jadi kita persiapkan di kabel berkena, akan tak kejumpa itu di ministry. Kapag ay jumot akapor ba i-amen yung section. Tenre isu tu amendment yung section kalau tekik kalakta ikapor yung international ya kapag imsun naman. Tenre nakajimot na pati ng kabel. Kalau mangimbu ya ka interest yung international nakajaw. Tenre hado yung kapor iwarai ini kenapa? Kan harap yang ini kan konsep pak muncul di Jawa. Kapag kijukan berbol yang kata direct funding, mau kecingera additional kita. Dan terkadang masuk lembah ini ke development council. Misalnya kawan yo kecingera buat additional kita. Maka mau ya si ngelai ke cikutip kuat dengan list nasional. Paling apa ni itu list nasional. Nama apa? Ministry kapan ini ya list nasional. But nasional kita dia tahu LGBT code. Tahu LGBT code. Kalau ada undang-undang minlah pasti. Jadi, memang ini council kebangin lek mai orang baik dari LGBT code yang upload ke website. But ibu dia, buat nak pagi, start signature tu, siap dari jauh sekali ni tu council tu, kemudian berhak dia tinggal nak kerja kita nak signature. Tinggal nasuah buat apa, kita pun hak jenis kita ministry kita, soalnya nasuah bala dari udah ni sistem, dan malah jika ini dia. Dapat dorong dia pakai soha dia kepada trailer pada estate committee orang itu nama kanong toy ini mereka kanong ini toy ya council bagi dipakai jom ke district itu dibahas oleh council